Is me Fiona Janie Canny, agus seo fer a bhfuil mise a fuidir an dráasta, glasiste a stay. Élan chanai, sna hélan in a stay, fer a bhfuil sia dunne diag a fuidir. Se atse bria a hon, agus rúmgileor aki nar son ar uair a híte eithir si chein. Ach smainig na rútan cutramach mar biag, kan je sinje feinach da se ga seachgan in dráasta, agus chavíach bhú a chóp vic an malik a cuid biag ging. Kan I sin online deliveries van the supermarkets in bí, agus ha na bachgin biag in na rútan na ha éreich gus a chóp. Mar sin, Jamie een a lorach rútagin a hamon koorst, son ihe. Nu a hawa dolamachar son uair a híte Jennifer Eckersy, cum súlamachar son rútan mar knev, jo, wild garlic. Hai uasach magucht, blaste, agus sur an aski. Wel, ha uin akin kuju ach chanel pasta an ije, chadumi pasta an joos an dad years in ishte ach ha inyo pasta akom haas de kintay. Wel, ha mi jeshel son pocht broth rien risha knev, agus hullastu akom jeshel, buntata, onion, stock cube, agus son a pasta, ha inyo akom jeshel, agus box uyin, agus fluid kujach, agus she starter a ha shinner son Jennifer loaf aren, chanje a fluid agus uske an hen. Ha pocht brocht jeshel in ishte, agus salad vic kujach a klechke a krev. Ha behe cruai gileor son a huldunie en dráasta agus a sinne gema forstinach son a vi fudach en jo ach ha doeling ele akinje.